građana Cerski marš, u ime onih koji su nekada ovde bili, u ime nas koji jesmo i pre svega i iznad svega u ime onih koji će posle nas doći, zahvalim da svemu što ste danas uradili. Pokazali ste danas lepo lice Srbije. Pogledajte čoveka pored sebe, pogledajte ove ljude, pogledajte ova nasmejana lica posle 40 pređenih kilometara. To je Srbija. Nije Srbija Kikina Šarenica. Nije Srbija reality show. Nije Srbija želim da se zahvalim na tome što ste pokazali ne samo inat, već snagu, upornost, zajedništvo, one osobine koje su zasile naše pretke, one gene koje imamo i mi danas i one gene koji će nas na kraju spasti. Hvala vam što ste pokazali da Srbije u inat svemu, uprkos svemu, danas više nego ikada ima i da će Srba i Srbije uvek biti.